Glumac Milan Lane Gutović preminuo je u 75. godini na Vojno-medicinskoj akademiji posle teške bolesti, javlja agencija Beta koja je to potvrdio Gutovićev sin. Lane je pre 2 nedelje primljen u bolnicu gde je bio na intenzivnoj nezi, a kasnije je priključen i na kiseonik. Svi testovi na koronavirus pokazali su da je glumac bio negativan, ali je imao promene na plućima za koje su lekari pretpostavljali da mogu da budu posledica ranije preleženog COVID-19. Gutović je rođen 11. avgusta 1946. godine u beogradskom naselju Umka, a potom je živeo u Kumodražu. Poslednjih godina često je kampovao i pecao. Lanetovi roditelji su bili prosvetni radnici. Ima stariju sestru Bojanu za koju je jednom prilikom rekao da je prema njemu uvek bila zaštitnički nastrojena. Želeo je da upiše prirodno-matematički fakultet, ali se oprobao na akademiji za pozorište, film, radio i televiziju, gde je odmah primljen. Bio je u braku iz koga ima ćerku Milicu. Ona je krenula očevim putem, a osim glumom bavi se i baletom. Krajem 2016. godine Milica se porodila, pa je glumac postao deda. Više od deceniju je bio u vanbračnoj vezi sa Biljanom Knežević, balerinom pozorišta na Terazijama. Sa njom ima sinove Janka i Spasoja. Serije i filmovi poput Tesne kože, Metle bez drške, Otvorenih vrata, Bele lađe samo su neki od njegovih ostvarenja i projekata u kojima je dao svoj lični